Bomo Sports bibyiza nshuti ba Bomo Sports nizere ko mumeze neza cyane kabisa bikomeje kugenda neza gatandukanye kandi mu ijoro ryakeye equipe ya Arsenal yarayitse intambwe ikomeye cyane igana ku gikombe cya championnat y'igihugu y'Abongereza bakinaga umunsi wa 30 wa championnat y'igihugu y'Abongereza ariko Arsenal yikina umunsi wa 31 kuko match kirarane cyabo cya finale ya Carabao Cup izaba muri weekend itaha bo baragikinnye deja bagikuyemo bivuze ngo equipe ya Arsenal yo iri imbere y'imikino kuko iri gukina umunsi wa 31 mu gihe izindi zakinaga cyangwa se ziri bunakina umunsi wa 30 equipe ya Arsenal rero ku bitego bibiri ku busa yatsinze equipe ya Everton mu rugo kuri Stadio Emirates ibitego bya Victor Gyökeres n'igitego cya Max Dowman byaje rwose mu minota ya nyuma kuko icya Victor Gyökeres cyashemo ku minota 89 icya Max Dowman kizamo kwa 97 w'umukino mu by'ukuri match iri kurangira equipe ya Arsenal n'ubundi birangira rwose yegukanye amanota 3 agoranye kubera iki kubera ko equipe ya Everton mu mikino 10 yari itambutse equipe ya Everton isohoka ijya hanze away equipe ya Everton yatakaje mu match imwe yonyine yarimo ama equipe meza hanze rwose mu gihugu cy'Ubwongereza ni match ari komeye rwose umutoza David Moyes kuri equipe ya Everton nayo ifite qualité ikomeye gutsinda umukino muri ubu buryo mu by'ukuri equipe ya Arsenal banaga ko hari vibes hari buri kimwe cyose umwuka ni mwiza muri mu bafana mu bakinnyi mu mutoza ni match arishimishije cyane kuri equipe ya Arsenal mu by'ukuri kwitsinda cyari ikintu cy'ingenzi kuri bo equipe ya Arsenal yarabanje mu izamu David de Gea timba kuri kabiri washa no kugira ikibazo cy'imvune nabonaga akora kuri uyu mutsi wegereye ubugabo imvune bayita groin injury wo kwita ko nyine uyu mutsi rwose worohereye gato wegereye neza rwose ubugabo niwo mvanwe bita timba sotsa ari gutaka bisa naho ashobora kuyagiza ikibazo cy'imvune kuriho hanyuma Ricardo Carafiori kuri gatatu Saribari yagarutse na Gabriel Magalhaes muri defense Zubimendi na Declan Rice Bukayo Saka Rwanda n'urundi none Madueke batakisha Kai Havertz mu gongo harimo Imbere Eze mbere na mbere tuvuze kuri line-up ya equipe ya Arsenal de Gunners wari wagarutse muri defense centrale ya Saliba usanzwe hakina anashyiramo Ricardo Carafiori kuri gatatu nyuma yuko Pierre Nkampiyera yaramaze kugira imikino myinshi mu maguru mu by'ukuri yarakeneye no kumuruhutsamo birumvikana ariko na Ricardo Carafiori mu by'ukuri n'umukinnyi mwiza twatangiye Cesare ukina kuri gatatu ka equipe ya Arsenal hagati mu kibuga tumaze kubimenyera ni Martinez Zubimendi na Declan Rice ndetse na Imbere Eze mu gihe kapiteni Martino udataragaruka uruhande rumwe n'ubundi yari yafashe umwanzuro wo gukinisha Bukayo Saka urundi ashyiraho Noni Madueke kubera iki Gabriel Martinelli niwe wenyine uri gukina ku ruhande rw'ibumoso asatira uhari kuko umuvandimwe wita Leandro Trossard mu ijoro ryakeye n'ubundi twaje gusanga atari kuri bench ntabwo yari kuri uyu mukino birangira yari yafashe umwanzuro wo kuvuga ngo reka nshyiremo Noni Madueke ariko tactically gukinisha Noni Madueke ndetse na Kai Havertz bose icyarimwe byari bijyanye no ku equipe ya Everton ari equipe nziza mu Roblox cyangwa se mu gukina ikina yugarira neza Roblox narazisobanuye kenshi ni iriya mikinire nyine equipe ifata abakinnyi bayo bose bakaza gukina bugarira igakora amaredo defensif abiri redo defensif ya mbere abakinnyi bane bugarira cyangwa se batanu abo yakinisha bose rwose nakazi kayo ariko nyine ifite amaredo defensif iri gukoraho mu by'ukuri yugarira kugira ngo ipreventing cyangwa se ibuzinde equipe bari guhura equipe adversaire kuba yabona espace zo gukiniramo rero umukinnyi nka Gabriel Martinelli ni umukinnyi wa pace ni umukinnyi w'umuvuduko ukenera ko umukino uba ufunguye kugira ngo abashe gukina akenera nyine espace zo kwirukankiramo niba uri umukinnyi wa pace utacenga abantu benshi 3 4 5 utakenera muri zone ntoya ukenera ko baza kugufungurira mu by'ukuri kibuga kugira ngo ubona nto ho kuba wakorera iyo pace cyangwa se umuvuduko wawe ubyaza umusaruro rero umuvandimwe bita Kai Havertz nawe no kumwataka nimero 9 nuko bimeze wagonga yego wagira ute ariko kuri equipe iri gukina ama low blocks akenshi abataka b'imbaraga abataka batara abatekinisiye akenshi turababura rwose ntago tubabona cyane iyo yafashe umwanzuro wo gushyiramo umwatlete nka Kai Havertz wagira niyo technicité cyane kurusha Victor Gyökeres afata umwanzuro wo gushyiramo Noni Madueke ucenga cyane umudribler cyangwa se w'umucenzi rwose wabamaze wigize karahabutaka mu gucenga aravuga ati byamfasha kuko na Bukayo Saka n'umukinnyi ugendana umupira ku kirenge ku kaguru abo bagufasha muri iyo situation cyangwa se muri iyo condition equipe adversaire ariko kujyanamo gukina uyisatira yego ariko yo yakoze ama Roblox rero kuri line up ya equipe ya Arsenal ni cyabonaga cyari ryari kuri uyu mukino kandi equipe ya Arsenal mu by'ukuri yinje mu kintu domina ishaka igitego ariko na equipe ya Everton ikagerageza kubyaza umusaruro imipira miremire yagiraga ama counter attack bicaye kwa Bayern Ndiaye ndetse na Maduat McNair n'umuvandimwe Kiandos Borhor na Betonyi mu nimero 9 wabo equipe ikagerageza igasatire karema n'amahirwe mu by'ukuri kuko equipe ya Arsenal mu gice cya mbere ndi mutoza David Moyes yavuze ngo mu by'ukuri umuzamu David yari mwiza equipe ya Arsenal muri defense yayo yari nziza
tureba igitego umuvandimwe bita uyu mugabo Ricardo Carafiori yakuyemo, ngira ngo ni umuvandimwe bita Dwight McNeil wateye baro ayiteye, bari bakoze clearance, ayiteye umuvandimwe bita Ricardo Carafiori akiri guhaguruka ahita abona bagiye gushota baro. Nimba yabigenje gute sinzi nanjye uburyo yabikozemo, sinzi nyine ntabwo nzi uburyo nabisobanuramo, ariko yafashe amaboko ye ayafasha ku butaka, arangije azamura amaguru ye yombi, bararangije ayikuramo muri ubwo buryo. Umutwe uri hasi nyine n'amaboko ari hasi, igihimba cyose kiri hasi, amaguru arangije abona baro uburyo iri kuza ahita yazamura mu kirere. Sinzi ibyo nyambibona ku bakarateka n'abantu bakina imikino rwose njyarugamba, ariko rwose sinarinzi ko n'abakina football ibyo bintu babikora, ariko clearance mu by'ukuri yakoze. Bozira nta nubwo tuzita clearance, ntabwo tuzita gukuraho baro, ziriya tuzita save. Iriya ni save iteye ubwoba rwose ubita Ricardo Carafiori yakoze. Iriya ni save kuko bari yajyaga mu rushundura cyane, igitego match arirangiye. Kandi ekipe nk'ingi impamvu mvuga ngo match arirangiye kuko ubonamo igitego nka Everton, ekipe iri gukina ama Roblox, kuko ubonamo igitego match itangiye nyine ikakubonamo igitego mbere yuko ukibonamo. None yaje gufunga deja izi kubonamo n'igitego, ibibonye impamvu noneho 100% zo gufunga yose uko yakabaye. Ekipe bita Everton iza kubona igitego mu minota ya mbere muri ekipe ya Arsenal, cyangwa se ikanakibona mbere ekipe ya Arsenal. Mu byo kuri match ari buze kugorana cyane kuri ekipe ya Arsenal, kuko Everton uburyo ari bukine yugarira ntabwo ekipe ya Arsenal yari buze gukuraho umukino ngo bishoboke. First half ama ekipe yombi aratakana, umuzamu David aratabara, umuzamu wa ekipe ya Everton Jordan Pickford akajya atabara rimwe na rimwe. Igice cya mbere cy'umukino kirangiye ekipe ya Arsenal na Everton izinganye ubusa ku busa, ariko nako ekipe ya Arsenal mu by'ukuri yego yirinze kwinjizwa igitego hakiri kare, ndetse yanabashije kudefanda neza, ariko nayo ntabwo yigeze igira ibintu byinshi irema cyane ku busatirizi. Second half ekipe ya Arsenal n'ubundi izifite igitekerezo kimwe cyo kwataka, cyo gushaka igitego, kuko na ekipe yari bizi neza ko kunganya umukino ntabwo byemewe, ntabwo ari ikintu rwose cyo kuza gukora kuri uyu mukino, ntabwo igomba kuwunganya. Ekipe ya Arsenal yari bizi rwose ko itagomba kunganya iyi match, iza n'ubundi yataka ishaka uburyo yabona igitego. Ba Imbere baragerageza, ba Bukayo Saka baragerageza, ba Ntihagarikwa baragerageza, ba Kai baragerageza, ariko n'ubundi defense ekipe ya Everton ya Michael Keane na ba Jacob Brindis na ba Vitali Mikolenko bakomeza kuba beza mu byo kuri muri uyu mukino, na ba James Garner, kugeza ubwo ekipe ya Arsenal yageza ikora remplacement, ikuramo Kai Havertz, ishyiramo Victor Gyökeres ku munota 60 w'umukino, inakuramo Ntihagarikwa, ishyiramo Gabriel Martinelli. Izo zari remplacement tactique kuko yarafashe umwanzuro ko Gabriel Martinelli agiye kumukinisha n'ubundi urande asanzwe akinaho 11 kureho umukinnyi yarahengetseho Ntihagarikwa, hanyuma Kai Havertz nave kuri nimero 9 hagiye umwataka nimero 9 bita Victor Gyökeres. Impinduka twazibonye kuri izi remplacement yakoze, kuko icyo yarakeneye mbere na mbere nari mfite umukinnyi bita Bukayo Saka ku ruhande rumwe agiye kuhaguma, ngize undi mukinnyi ufite profil itandukanye bita Gabriel Martinelli ku ruhande nawe agiye kuhaguma akina nyine asatira, hanyuma bose bagiye kugerageza gukorera umwataka nimero 9, agerageze kugonga, agerageze kurema espace ku bakinnyi b'abawinga banjye, agerageze kurema espace ku bakinnyi ba nimero 9 ari Imbere, kandi abona ko Victor Gyökeres ku kazi mu by'ukuri yari kugakora neza, kugonga, gushakisha ibyo byose biza binajyana kuri remplacement yakoze ku munota 74 w'umukino. Martin Zubimendi asohoka mu kibuga ashyiramo Max Dowman, harangije akuramo Ricardo Carafiori kuri gatatu ashyiramo Piero Incapié. Mu by'ukuri izi remplacement yakoze cyane cyane ya Max Dowman wabakoreye umukino muri rusange, wita Max Dowman umukino wa ekipe ya Arsenal ni wakoze kuko yaremye igitego cyavuyemo, yaremye umukino wavuyemo igitego cya mbere kuri baro yarahawe na Christian Mosquera, ayimurenguriye ahita areba muri box asanga harimo abakinnyi batatu, ahita azamuramo azamuyemo centre isangamo Van wita Piero Incapié, awukoza hano ku matako rwose hafi n'ubugabo, barya ijya kwa Victor Gyökeres, umuzamu yasohotse nabi cyane rwose, wo bita Jordan Pickford yakoze sortie mbi cyane, yasohotse akurikiye ya centre ya Max Dowman, hanyuma baragiye kwikoraho ntiyayikoraho neza, nyine akozaho udutokiye ariko ayihushije rero itijya ku muvandimwe wita Piero Incapié, ahita akozaho amatako rwose, itijya kwa Victor Gyökeres, izamu ryari rirangaye. Victor Gyökeres ku munota 89 w'umukino ahita aterekamo igitego cyiza cyane cya ekipe ya Arsenal, hanyuma ku munota 97 w'umukino n'ubundi Max Dowman wawe nabwiraga waje rwose guhindura umukino wa ekipe ya Arsenal, arongera abikora kuri corner ekipe ya Everton yari ibonye,
n'umuzamu arazamuka rwose Jordan Pickford kugira ngo barebe ko bakishyura, hanyuma bahita bakora clearance Pierre Campier akuyeho baro itijya kwa Gabriel Martinelli nawe itakozaho n'umutwe ka Max Dowman gatse kagongana ko n'umutwe rwose karihuta cyane, baro ahita cenga imuvandimwe Keron Dosborhor asigara ku butaka, arangije rwose aragenda aterekamo igitego cyiza cyane cya equipe ya Arsenal cya kabiri. Match irarangira, stadium sigibicu, umutoza Arteta arasara, abakinnyi bose bagibicu barasara mu by'ukuri, abafana barakubangana, induru ziravuga hirya no hino ku isi. Yewe ni equipe ya Arsenal umukino yari usirinze, iriya moma, iriya insida, kiriya kintu cyabaye, uriya mwuka wari uhari rwose, iriya atmosphere kuri Emirates ni umwuka w'igikombe pe, ni umwuka w'igikombe cyane. Mbere na mbere cyo gushimira kuri Arteta kuri inshuro ni umutoza wajyanye n'umukino, ni umutoza wajyanye n'umukino kuko remplacement yagiye akora nka remplacement y'uyu mwana Max Dowman, gukuramo Martinez Zubimendi ukagiramo Max Dowman, ufite Amerika Pirateri babiri usukuramo umwe, usigajemo nimero 10 umwe bita Imbere uramubwiye ngo garuka inyuma, Bukayo Saka ngwino hagati mu kibuga kinde kuri nimero 10, Gabriel Martinelli afata uruhande rumwe, Max Dowman afata urundi. Mu by'ukuri mbe natakisha umwataka Victor nimero 9 nyine birumvikana, yari ukuvuga ngo ngiye kugira abakinnyi byibuze bagera muri 6 bakina ku busatirizi, umwataka nimero 9, abawinga babiri Bukayo Saka ndetse na n'uyu muvandimwe bita Imbere n'abakinnyi bose beza mu by'ukuri bakuremera igitego, n'abakinnyi bose beza bagutsindira igitego, cyane cyane kuri umwana bita Max Dowman. Icyo yari akeneye ari umutekinisiye ugumana umupira ucenga utanga amasantre ku buryo yatanga santre mbere na mbere zavamwe ibitego nk'uko yabikoze ku gitego cya mbere, ariko nanone ni umukinnyi wihuta kandi ucenga cyane, ufite umupira ku kirenge ku buryo ashobora no kuba yakoresha n'ikosa rya penalty tukaba twatsinda umukino bishingiye kuri icyo kintu. Navuga ngo Arteta yagerageje kujyana n'umukino kuri inshuro mu by'ukuri gutsinda umukino kuri equipe ya Arsenal, byagiye bijyana n'uburyo umutoza yagiye approach umukino awugendamo gake gake kugeza ubwo remplacement yakoze zose arizo zamubyariye igitego. Remplacement y'igitego cya mbere cya Victor Gyökeres na assist ya Pierre Campier, umukinnyi waje masimbuye. Igitego cya kabiri cya Max Dowman ni umukinnyi waje masimbuye, antabwa assist na Gabriel Martinelli nawe waje masimbuye. Abakinnyi bane equipe ya Arsenal yakoresheje kuri remplacement zayo mu by'ukuri nibo babyaye igitego bose ko bakabaye. Remplacement yindi twavuga nyine ni yabaye remplacement forcé gukuramo Timba gashyiramo Christian Mosquera, ariko izindi remplacement enye yakoze Kai Havertz avamo ajyamo Victor Gyökeres, none Madueke avamo ajyamo Gabriel Martinelli, Martinez Zubimendi avamo ajyamo Max Dowman, Ricardo Carafiero avamo ajyamo Pierre Campier. Izo remplacement enye nizo zamukoreye ibitego, babiri batanga assist, hanyuma n'abandi babiri batsinda ibitego, cyane cyane umwana bita Max Dowman byose babigizemo ariko kuko yatsinze igitego cyiza, anatanga pre assist cyangwa se anarema igitego cya mbere cya equipe ya Arsenal. Arsenal bitsinze umukino muri ubwo buryo, ibitego biri kubusa. Equipe ya Arsenal mu by'ukuri très dominant, batsinda umukino rwose mu buryo bwiza. Mutoza match irangiye Mikel Arteta nta kindi yakoze uretse gushimira abakinnyi be. Mu by'ukuri nta washidikanya ko iyo tugeze mu mikino nk'iyi ngiyi ya nyuma shampiyona y'igihugu y'Abongereza, ni hahandi match yose ukinnye aba ari nka finale. Match yose ukinnye aba ari finale ku buryo uburyo uyishimiramo, uburyo uyijyamo, uburyo uyitsindamo, uburyo abafana n'abakinnyi bose bishimira gutsinda uwo mukino, aba ari ikimenyetso cy'uko rwose match muyikinnye muyitsinda yego, ariko kimwe mu bintu mwari mukeneye gukora cyari gutsinda uwo mukino. Equipe ya Arsenal mu by'ukuri gutsinda match nk'ingiyi ikomeye, kwitsindira mu rugo imbere y'abafana 60 n'abangaye, stade yakubise yuzuye, mu by'ukuri cyari kimwe mu bintu biri positive equipe ya Arsenal yari ifite mu ijoro ryakeye. Abafana bagumye muri stade baririmbira equipe ya Arsenal na Front and Forever, baririmbira abafana, abakinnyi bari kuza kubakomera amashyi. Umutoza Arteta aragenda rwose azamura umwuka arabwira ati hejuru cyane, abakomera amashyi agira bya bindi bya Klopp byo gukubita pa zamuka hejuru. Equipe ya Arsenal mu ijoro ryakeye yatanze ubutumwa ku gikombe cya shampiyona cy'uko rwose iki mwaka nta kabuza iri bugitware. Ibyo byaje bijyana no kuba equipe ya Manchester City yatakaje umukino, itakaza amanota 2. Muranyemereye imikino yombi nyihuze kuko ni imikino ijyanye. Arsenal yakinnye saa 1:30, equipe ya Manchester City ikina ku isaha y'isa 4, ndavuga nyine ibyo mu Rwanda. Ubwo namwe biraterwa nyine n'isaha mwari muri haho muherereye hose, ariko icyabaye nuko equipe ya Arsenal yakinnye mbere ya Manchester City. Equipe ya Arsenal gukina mbere ya Manchester City igatsinda umukino, audience yo
yari itegereje kuza kureba ngo ese Manchester City yo biraza kugenda bite, kuko nka match ya Nottingham Forest na match ya Brighton ni match zose zabereye icyarimwe muri weekend yatambutse kuri equipe ya Arsenal na Manchester City. Arsenal yasuye equipe ya Brighton, equipe ya Manchester City yakiriye equipe ya Nottingham Forest. Match zabereye rimwe ku buryo twajyanaga n'umukino tukareba ngo ese Arsenal ko yakibonye Manchester City bigenze bite muri ubwo buryo, ariko kuri inshuro byari bitandukanye cyari ngo equipe ya Arsenal ibanje mu kibuga, Manchester City iraza kujya mu kibuga izire ziritaza equipe ya Arsenal. Haaland ari muri tano za London Stadium stade equipe ya Westham yari ari kureba match ya equipe ya Arsenal, yaje nyine ari kureba match ya equipe ya Arsenal. Mu by'ukuri bari babizi neza ko Arsenal gukina match bari kunganya ubusa ku busa, tugeze iminota 80 n'ingahe, ese Arsenal iraza kugezayo umukino, ese biraza kugenda bite? Equipe ya Arsenal mu by'ukuri yakinnye mbere, abantu bose bavuga bati reka turebe ngo iraza kwitwara gute, birangira umukino ugejejeyo equipe ya Manchester City niyo yari itayiwe ku isaha y'isa 4, abafana ba equipe ya Arsenal baza gushungera kuri London Stadium stade equipe ya Westham n'ubundi nayo iri Londres. Manchester City mu kibuga, Pep Guardiola utari wari kuri uyu mukino ngo awutoze kuko yuje amakarita 6, yagombaga gusiba match ebyiri. Iyi match ni ya mbere yasibye, inda zasiba ni match ikomeye cyane. Ni ya nyuma kuri match ya Chelsea azaba yagarutse. Match yasibye ni iyi ngiyi, indi match azasiba ni match ya Liverpool. Nibyo ariko azasiba na match ya Liverpool Pep Guardiola ya FA Cup, mbere ko nyine bakina Chelsea the Blues, azasiba match ya FA Cup ya Liverpool. Izisanga nyine ngiyi yasibye zibe match ebyiri. Donnarumma rero yari yabanje mu izamu na Teos Nunez kuri kabiri, Rana Itsinuri kuri gatatu, Mage na Kusanova muri defense, Rodri, Nico Reil na Bernardo Silva hagati mu kibuga, Antoine Semenyo, Omar Marmoush ndetse na Erling Haaland bari gukina ku busatirizi. Equipe ya Manchester City ku munota 31 w'umukino ibona igitego cya Bernardo Silva cyiza rwose, yabonye uburyo muzamu yarahagaze nabi, muzamu equipe ya Westham Irmansen yarahagaze nabi cyane rwose, asa n'uwataye Madzir Mansen yataye dezempoto irangaye, aranje umuvandimwe bita Bernardo Silva nk'abatekinisiye bose nyine uko bamera arabibona, aranje afata akabaro agateresha hano hejuru y'ikirenge, akazamuye karenga umuzamu kajye kuri poto ya kabiri. Umuvandimwe rwose Bernardo Silva atsinda igitego cyiza cyane. Hari ndabonye bari kucyita ngo ni centre, iriya ntabwo ari centre, ntabwo yarateye centre, oya ntabwo ari centre, yarateye mu izamu kuri asiti ya Omar Marmoush. Yabonye nyine amakosa umuzamu yakoze yo gutadeze impoto, avuga atari kubabigerageza nkareba, aragashibura mu by'ukuri aragacipinga karenga umuzamu kajya kwa deze impoto. Mu minota 31 mukino equipe ya Manchester City ibona igitego, muvandimwe bita Pep Reinders ari gutoza nyine ari kuri bande touche, aracerebra induru ziravuga, abafana ba Manchester City bati nyamara uyu mukino turabugezayo, aba Arsenal bati dore itangiye ibirya match birarangira n'undi butakaje. Ariko biza kurangira equipe ya Manchester City ku makosa y'ubwugarizi bwabo. Muvandimwe bita Aaron Wan-Bissaka yarateye akabaro k'agasantre ashakisha Castellanos ari gukina ku busatirizi, arangije uyu muvandimwe bita Kosanov wari usigaye wenyine, baro ahita yikura ayitereka muri kona, nta kindi gishoboka yari bukore uretse gutereka baro muri kona. Icyo gihe iyo bisabye ko option yindi ishoboka ari ugushyira baro muri kona, haba harimo uburangare bwabaye, kuko nk'iy'abacika uyu muvandimwe bita Castellanos iyo afata baro nyine byari kuba bindi. Reka mbibutsa abantu hari igihe match ya equipe ya Real na equipe ya Manchester City, murabona igitego Federico Valverde yatsinze cya kabiri kuri assist ya Ibrahim Diaz, uburyo yarengeje baro Magehi, hanyuma Fed agahita ayisanga imbere, agahita frapa n'ubundi ayishyize deuxième poto. Nicyo kintu rero umuvandimwe wita Wan-Bissaka yarakoreye Castellanos, nawe yarahaye akabaro kazamuye karenga Magehi n'ubundi gasanga umwataka nimero 9, iyo umukinnyi nimero 4 cyangwa se 5 umudefenseur atawukuraho ngo awushyire muri kona, ho byari kwari ibindi akina ibyoroshye awushyira muri corner. Iyo corner niyo bateje ibibazo rwose kuri equipe ya Manchester City, kuko Jarrod Bowen yasetereka kuri far post kuri poto ya kabiri, aho bita Konstantinos Mavropanos n'umugire cyane akinye muri equipe ya Arsenal, aterekaho umutwe mwiza cyane rwose kuri poto ya kabiri. Igitego cya equipe ya Westham kiba kigiyemo muri ubwo buryo. Westham birishyuye equipe ya Manchester City first half irangira ari igitego 1-1. Second half equipe ya Manchester City mu by'ukuri igerageza gukora remplacement, ishyiramo Varane Cherki, ishyiramo ba Jeremy Doku, ashyiramo ba Phil Foden, ashyiramo ba Tijan Reinders, kwemo ba Bernardo Silva, ba Antoine Semenyo, ba Itzinuri, ba Omar Marmoush, ariko still n'ubundi birangira bidakunze. Manchester City irataka pe, irataka irongera irataka. Pep Guardiola niwe wavuze nyuma y'umukino aravuga ngo
mu by'ukuri iyi match yanyibukije izindi match zatambutse twagiye twataka cyane tukareba amahirwe menshi yabyara igitego ariko stere none ntidutsinda igitego. Ati match ya Chelsea the Blues, match ya Sunderland, match ya Brighton n'izindi match zigiye zitandukanye muri iyi sezo, yavuze ngo ni match twagiye dutakaza mu buryo bw'amaherere, twatatse twakoze iyo bwabaga ariko n'undi stile tukarangiza dutakaje amanota. Ekipe ya Manchester City yateye amashoti atandatu ajya mu izamu, rimwe ryonyine niryo ryavuyemo igitego. Umuzamu Hans Hermansen yari yabaye mwiza ari gukora amasave buri segonda. Ekipe ya Manchester City yateye amashoti 11 yajyaga hanze y'izamu. Ekipe ya Manchester City yateye amashoti 7 yabaye blocked na defense ekipe ya Westham. Muri rusange ekipe ya Manchester City yateye amashoti agera muri 28 ariko birangira n'ubundi ekipe ya Manchester City mu by'ukuri idatsinze umukino. Yatoye koroneri 15, ekipe ya Westham itera koroneri imwe ivamwe igitego. Manchester City itera koroneri 15 zanga kuva muri igitego na kimwe, igira ball possession ya 71. Ekipe ya Westham ifite 29 mu by'ukuri. Ekipe ya Manchester City ntako itari yagize pe, amakrosses 10 yakoze iyo bwabaga pe, yakoze iyo bwabaga iragerageza ariko birangira n'ubundi umukino iwutakaje. Mbere y'umukino nababwiye ngo nimba hari match izagora ekipe ya Manchester City ni ngiyi irimo, kuko na ekipe ya Westham the Hammers iri kurwana no kutamanuka. Mezami gukina na ekipe irwana no kutamanuka ni kimwe mu bintu bitari byiza bibaho mu by'ukuri. Na ekipe ya Westham mu mikino itambutse mu by'ukuri yagerageje kwitwara neza kuko inganyije na ekipe ya Manchester City yari yatsinze ekipe ya Fulham Craven Cottage, wenda yatsinzwe na ekipe ya Liverpool Anfield Road, ariko yanganyije na ekipe ya FC Bournemouth muri shampiyona. Yananganyije na ekipe ya Manchester United murabyibuka yatsinze Burnley. Na ekipe mu by'ukuri muri shampiyona mu mikino 6 itambutse yatsinzwemo match imwe yonyine, match yatsinzwemo na ekipe ya Liverpool ibitego 5-2 Anfield Road, ariko izindi zose yatsinzemo 2 inganya izindi 2. Na ekipe ya na ekipe ya Westham nziza pe, ubona ko nyine yamaze gufata gasura. Na ekipe yamaze kwishyira ku murongo, rero yarabizi neza ko rwose umutoza Pep Guardiola zimwe muri match ziri buze kugorana n'ingi irimo. Pep Guardiola ikindi yavuze cya excuse n'urugendo yavuze ngo gukora urugendo rw'ibirometero byinshi. Ibintu nabibabwiye mbere ko izi matches ndababwira ngo kimwe mu bintu bizagura Manchester City si uko bitazaba ifite squad nziza cyangwa se ifite abakinnyi beza bayifashe kwitwara neza mu mikino 7 ikomeye igiye gukina. Ya match ya Real ibanza niyo kwishyura, ya Champions League, ya match ya shampiyona ya Westham, Arsenal ndetse na Chelsea, yaba match ya FA Cup ya Liverpool, yaba na match ya ekipe ya Arsenal yo muri shampiyona nari nayivuze. Narabwiye ngo ikintu kizayigora cyane ntabwo ari uko izaba ari imikino ikomeye cyane, izaba iri gukina nayo ma ekipe nayo akomeye meza. Kimwe mu bintu bizayibera imbogamizi cyane n'urugendo izajya ikora muri iyo mikino yose. Ikoze urugendo rwa mbere rw'ibirometero bigira mu 1000 ijya Santiago Bernabeu gura na ekipe ya Real Madrid. Ikoze urundi rugaruka isikora urugendo ruva n'ubundi Etihad i Manchester igaruka i Londres mu gihugu cy'Ubwongereza. Ni ibirometero bigira muri 300 na kuzamuka kugira bitewe naho uri kugana, ni ibirometero biri hagati ya 300 ndetse na 600. Urumva ni ibirometero byinshi, hejuru ya 300 ari ibirometero byinshi pe, urugendo rurerure. Pep yavuze ngo noneho mbere ko njya kubyo Pep yavuze, uvuye muri izo ngendo ebyiri ekipe ya Manchester City iragaruka yakira ekipe ya Real Madrid ejo bundi kuwa kabiri, hanyuma ihita ijya gukora urundi rugendo n'ubundi rujya i Londres. urumva icyo kintu, uvuye muri match ikomeye ekipe ya Manchester City na Real Madrid yo kwishyura, uri kurwana n'ubuzima kugira ngo ko wakora comeback ukagera muri kimwe cya kane kirangiza. Ekipe yaguteye 3-0 muri match ibanza, ukeneye gukora miracle kuri match yo kwishyura kugira ngo yisezerere imbaraga nyinshi z'umubiri, imbaraga nyinshi z'umutima, imbaraga nyinshi z'ibitekerezo. Ariko still n'ubundi urava muri iyo match ukora urundi rugendo rurerure rusubira i Londres rw'ibindi birometero bigera muri 300 na hafi 400, ujya Wembley gukina na ekipe ya Arsenal kuri finale ya Carabao Cup. Iyi Arsenal yo match ikinnye ni match yo mu rugo ya shampiyona na ekipe ya Everton. Match iri bukine kwa kabiri ni match iri bukine ya Champions League ikayikinira mu rugo Emirates. Iyo match ya Carabao nta rugendo iri bukore rurerure, n'ubundi nukuva mu rugo ujya rwose i Wembley, n'ubundi Wembley ni Londres. Manchester City Pep Guardiola yavuze ngo mu by'ukuri nta mwanya wo kwitoza, nta mwanya wo kuruhuka, ni ingendo gukina. None se reba n'incuro barasubira Manchester mu by'ukuri bagere uyu munsi baruhukemo, ejo bakora imyitozo kuwa kabiri bafite match ya ekipe ya Real Madrid.
match ya Real Madrid bamare kuyikina babyukira mu myitozo kuwa gatatu no kuwa kane no kuwa gatanu, kuwa gatandatu bafite batu urugendo rugira Londres ku cyumweru cyane equipe ya Arsenal. Ingendo kuri equipe ya Manchester City mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye cyane. Noneho n'izo ngendo izongera ko Londres rusubira Londres muri championnat gura na equipe ya Chelsea the Blues, nyuma gura na Liverpool muri FA Cup muri kimwe cya kane kirangiza izahita ifata urugendo isubira Londres gura na Chelsea the Blues muri championnat. Manchester City mu by'ukuri twavuga ko itorohewe. Pep Guardiola mwashaye ku gikombe cya championnat nimba ngo cyagiye. Pep yari yavuze mbere mu kintu aravuga ngo turamutse dutsinzwe na Westham igikombe cya championnat rwose byaba birangiye cyaba kigiye. Umunyamakuru nyuma ya match amubajije ngo ese ko ubushize wavuze ngo mutsinzwe na Westham igikombe cya championnat cyaba kigiye, ubu cyagiye cyangwa kiracyari? Equipe ya Arsenal yabashyizemo difference y'amanota 9 mezami, difference y'amanota 9 nubwo afite match kirarane. Pep yanabivuze aravuga ngo dufite kirarane, hari na match tuzihurira nabo kuri Etihad. Yego ntabwo mvuze ngo tuzayitsinda ariko tuzagerageza, ariko yavuze ngo ntabwo birarangira, ariko abivuga nyine aseka ameze nk'uri kubwira umunyamakuru ngo umbashije ubusa. Urumva ko kantu yabivuze aseka n'ijinyore ryinshi cyane, yasaga n'ubwira umunyamakuru ngo umbashije ubusa. Arsenal iratsinze igize amanota 70, nge ndanganyije ngize 61, nganyije match ebyiri z'ingenzi, match ya Nottingham Forest na match ya Westham. Ni match z'ama equipe tuvuga ngo matoya ariko bwa no kutamanuka, ari muri battle ya relegation zone, ari munsi y'imyanya 15. Hanyuma izo equipe zose zinkweho draw, ndanganyije ntakaje amanota 4 mu mikino 2. Mu manota 6 yashobokaga nkwemwe amanota 2 yonyine. Umukeba we akwemwe amanota 6 yose meza, imbere ya Brighton hanze, imbere ya Everton mu rugo. Warangiza ukambaza ubusa nk'ubwo ngubwo yanshyizemo difference y'amanota 9. Ndafite match ya equipe ya Chelsea the Blues, ndafite match ya Aston Villa, ndafite match ya Mukeba Arsenal, ndafite match zikomeye mu by'ukuri. Warangiza ukambaza ngo igikombe cya championnat ngo cyagiye ntikiragenda. Nicyo utabona ko cyagiye? Yavuze ngo tuzagerageza ibishoboka byose, ariko mu by'ukuri reka turindire turebe. Uwo bita Rodri we yavuze ngo bamaze kudushyiramo difference y'amanota menshi, ariko reka tuzakora ibishoboka byose duhatane turebe ko twatwara igikombe cya champion. Ariko mu by'ukuri uramutse uri umuntu ureba ufite amaso cyangwa se urebesha umutima, waba ufite ubumuga bwo kutabona rwose ukarebesha umutima, cyangwa se ukumva igihari kiri oderi hari aho hantu, oderi cyangwa se na ambiance yari kuri stade Emirates, stade equipe ya Arsenal nyuma yo gutsinda umukino, n'umwuka wa ruhari kuri stade London Stadium equipe ya Manchester City maze gutakaza umukino. Yari imyuka ibiri itandukanye. Umwuka umwe uvuga ngo finally nyuma y'imyaka 21 isatira n'ibiri igikombe cya championnat Premier League y'Abongereza turayitwaye nka Arsenal. Undi wavugaga ngo twakoze ibishoboka byose, ndavuga kuri London Stadium, twarahatanye, twakoze iyo bwabaga nka Manchester City, ariko birangiye rwose icyangiye umuntu giteye agahinda. Igikombe cya championnat tukivuyeho, turakibuze burundu ku munsi wa 30 wa championnat y'igihugu y'Abongereza. Iyo niyo myuka ngiye nabonaga kuri ayo stade abiri yose yarari Londres, stade ya Arsenal na stade ya Westham. Ariko urebye uburyo muri iyi mikino ibiri itambutse, match ya Nottingham Forest na match ya Westham kuri equipe ya Manchester City, urebye reaction y'abakinnyi, urebye reaction y'abatoza, urebye reaction y'abafana, mu by'ukuri nta cyizere cyinshi kijyari kuri equipe ya Manchester City cyuko yazongera guturuka inyuma igakora nk'ibyakoraga mu myaka yatambutse, ikishyura, igatsinda imikino myinshi isigaye, hanyuma igatwara igikombe. Ariko niyo yayitsinda iyo mikino myinshi isigaye, niyo yayitsinda equipe ya Manchester City, ko Arsenal nayo tutazi ngo izakora ibiki, ko Arsenal nta gahunda yo gutakaza turi kubona ifite, ko winning momentum bashaka kuyigenderamo. Equipe ya Arsenal kuri inshuro noneho iri kwitwara nk'abashampion, iri kwitwara nk'abashaka igikombe cya championnat. Daniel Sturridge yari gusesengura kuri Sky Sport yavuze ngo iyi equipe ya Arsenal gukora noneho nibyo abashampions cyangwa se abatsinze abatwara ibikombe bakora. Ni ibi ngibi, ni ugukora ibyananiranye, ni ugutsinda muri cya gihe gikenewe, ni ugutsinda umukino w'ingenzi kuri wowe, ni ukutita kuri equipe adversaire ugakora ibyawe yasitara ukajya imbere. Nibi Arsenal iri gukora nibyo byayinaniye mu myaka 3 itambutse,
ibi Manchester City iri gukora n'ibyo Arsenal yakoraga mu myaka 3 itambutse. Ibi Manchester City the same ibi kunganya na Nottingham Forest n'ibyo Arsenal yakoraga mu myaka itambutse, ikanganya na Nottingham Forest 2-2 ubusa ku busa, match karangira igatakaza igikombe gutyo kakivaho. Ibi Manchester City iri gukora kunganya na Westham n'ibyo Arsenal yakoraga muri myaka 3 itambutse, igatsindwa na Westham 2 ku busa, match kayitakaza, igatsindwa na Aston Villa 2 ku busa, match kayitakaza, ikanganya na Brighton 1-1 igikombe kikagenda. Ibi Arsenal iri gukora nibyo Manchester City yakoraga mu myaka itambutse kugira ngo tware ibikombe bya shampiyona. Ibi Manchester City iri gukora nibyo Arsenal yakoraga mu myaka 3 itambutse kugira ngo equipe ya Arsenal itakaze igikombe cya shampiyona. Arsenal mu by'ukuri kuri inshuro urabona ko ibintu byose biri mu buryo bwayo, iri muri controle igikombe cya shampiyona. Nge abankurikira kuri social media zanjye, yaba Instagram, yaba Facebook, yaba Twitter, yaba hehe hose na status byose, nahise njya kubwira abantu nyimara kubona draw ya Manchester City na equipe ya Westham, Arsenal yatsinze harimo difference y'amanota 9, 70 handi 61. Nahise njya ku mbuga nkoranyambaga zanjye ndababwira ngo Premier League Champions wa 2025-2026 Arsenal the Gunners. Finally nyuma y'imyaka myinshi 22 equipe ya Arsenal igiye gutwara igikombe cya shampiyona. Bisa nari kugenda rwose ibishyiraho umucyo biri kurangira, kuko erega turamutse tugiye no kureba tworoherane turebe n'imikino ama equipe yose asigaje. Equipe ya Manchester City tugiye kureba ku mikino isigaje, Manchester City muri shampiyona, ndabwira shampiyona gusa, ya Champions League ifite match ari nyine birumvikana na finale ya Carabao Cup ejo bundi zahuramo na equipe ya Arsenal kuri 22 ni weekend itaha ku cyumweru ku munsi nk'uyu nguyu. Reka mbabwire ya shampiyona gusa, ubwo na FA Cup kimwe cya kanine bazahuramo ku itariki 4 z'ukwezi kwa 4 na Manchester na Liverpool the Cox i Manchester muri kimwe cya 4 cya FA Cup. Mbabwiza Premier League gusa, equipe ya Chelsea the Blues irakira Manchester City kuri 12 z'ukwezi kwa 4 Stamford Bridge. 19 z'ukwezi kwa 4 saa 11 n'igice equipe ya Manchester City igaruka yakira equipe ya Arsenal kuri Stadio Emirates. Itikora urugendo ijya gukina na equipe ya Burnley kuri 26 z'ukwezi kwa 4, igaruke mu rugo ikora imyitozo iminsi mike cyane rwose nk'ibiri. Itikora urundi rugendo rusubira i Merseyside gukina na equipe ya Everton kuri Hill Dixon Stadium. Igaruke mu rugo ku itariki 9 yakira equipe ya Brentford. Ikore urundi rugendo rujya gukina na equipe ya AFC Bournemouth kuri 17 z'ukwezi kwa 5. Igaruke yakira equipe ya Aston Villa kuri 24 z'ukwezi kwa 5, ariko ubwo bazanatubwira igihe bazakinira match abona Crystal Palace y'ikirarane. Match ya Crystal Palace izabira mu rugo kuri Etihad, ariko nk'izi match zisigaye equipe ya Manchester City sigaje zigera mu 8, kimwe cya kabiri cyazo izasohoka kwa Chelsea, isohoke kwa Burnley, isohoke kwa Everton, inasohoke kwa equipe ya FC Bournemouth. Mana we Man Steve, ibi bibazo biracyakomeje ko ibibazo. Par contre mu cyeba equipe ya Arsenal yo nta match yindi zongera gukina isohotse mu mujyi wa Londres uretse match ya Manchester City. Match zindi zayo zose ziri Londres uretse match ya Manchester City zasohoka ikajya gukinira hanze ya Londres, hanze y'umujyi wa Londres, ariko izindi zose izazakira, izitazakira izazikinira mu rugo muri Premier League. Arsenal irakurikizaho AFC Bournemouth kuri 11 z'ukwezi kwa 4 iyakira. Ikora urugendo rw'i Manchester gukina na equipe ya Manchester City kuri 19. Igaruke kuri 25 z'ukwa 4 yakira equipe ya Newcastle. Igaruke kuri 2 z'ukwa 5 yakira equipe ya Fulham. Ikore urugendo ruto cyane rwose ruva kuri stade yabo Emirates yerekeza kuri stade London Stadium n'undi rero Londres gukina na equipe ya Westham ku 9 z'ukwezi kwa 5. Kuri 17 z'ukwezi kwa 5 yakira equipe ya Burnley. Kuri 24 z'ukwezi kwa 5 ku munsi wa nyuma Premier League isure equipe ya Crystal Palace. South Park nayo ibarizwa i Londres. Equipe ya Arsenal mu mikino 7 isigaje, match imwe yonyine niyo izasohoka mu mujyi wayo i Londres ijye gukina na equipe ya Manchester City muri shampiyona. Ni gutumbwira ngo ni nayo kipe ikomeye isigaje mu equipe ya Arsenal. Match ikomeye isigaje ni match ya equipe ya Manchester City izasohokamo. Newcastle mu rugo kwa Arsenal, amahirwe menshi equipe ya Arsenal yayitsinda. Match ikomeye equipe ya Arsenal isigaje ni match ya equipe ya Manchester City. Par contre equipe ya Manchester City yo match ikomeye ifite ni match ya Chelsea the Blues, ni match ya Arsenal, ni match ya equipe ya Aston Villa. Mes amis, ubu tuvuze ko igikombe cyagiye tukaba tubeshye.
ni iki kitagaragara ko igikombe cya shampiyona ekipi ya Arsenal yagitwaye kuri iyi nshuro? Njye niko mbibona, ndabona igikombe cya shampiyona ekipi ya Arsenal yarayigitwaye rwose kuri Estadio Emirates. Ndabashimiye cyane.